Siena Brosson de Ebrowo. And some near to your Mubia Ubetini, Director General Dagana Education Service, ano as senior high school headmaster Sonomnia dear as a final year student and one show one set one registration. A maybe or horse and Adom one more a bad school. April was made to soon I had the horn some no ebebro. Bobu ahin fie so akire mo amamra ne amane ya won mo ye de ayi na yo mo ayo ade foforo no wakire mu eno ho nsam bi na no pay me de browse Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV tube obenya ye ani dwumadi nkaye medin afia amankwa tamaklo afia di DMT said nsam ni kire mu etie Penny Quantrefo da enwumasua no mekire Ghana Education Service ye Dr. Eric Nkansa or the ato senior high school penifo nyina ni mosre woni die mu pa se memma won she final year student and so won tumi camera may registration or say school ni bie efo busumi de to so dun so no emre wo ho a obetumi de registration Adom kase eto so yi eno so ka ho bie mu a em say the another idea yate fa wasi no ho enso ema yehunu say ye school for no a omo ewo final years abi omo ofie na omo ofie ni schools ni bi efre won say omo mbra na omo me complete omo registration na eno so ye ka ama wo for no ate say any ye heads no mu ahu say ensese school ni akoda bia san kọ nachi say okwa akoye registration Nemum see a school 17th of April no. Yebema wakonya amakoda bia etimi ayen registration. Answa Dr. Nkansa Saka de kan ho biem se adesuafo a FSHS program eka ho bi no enya dia 465 Ghana cedis was registration no wo eka ho we san se Ghana ban na fa ho kanyina. Say yate so say wayek edi ni fee structure beto abonten no. Awofo no mu bebre ye mo ahye won say 465 Ghana cedis awayek age no ebia na omofra nyina nso betua sasika ibi na ye ka say wo mo omo hye free SHS ase de eye aban school nyina mo hye free SHS ase sa wasisika 465 na aban afa ho Canada nti awofo bia mane ye mo hye no awofo bia entua sasika no Enfama school bia. Make us say Ghana Education Service and the Ministry of Education abo teacher unions. Me and sana won tie tua no wabaso. If he say one strike no ne won so agye mo. Bra wo ma won ho kwan no won mpanyfo asim konwa na afi wodi year so ato a year. And some no Adom TV kase etwaso. Teacher unions are omo ede won tools egu ho say omo call strike for some I think a week and some few days now. Nyame ayadom ene omo ayen central for ishemu e de atoja se omo afeedie omo san ba school abekira de. Na me say yete ye na eniji bebre san say yenim say emofra no eho hia ye nyina na Ghana Education Services so jumadi aye de ne ye boy ho modern bia say ye behwe ya cheche for any school for mkwada ni nyina ama obia de oye bia no akoso ama no pepepe enti no yete ni sa no na eniji ye pa ni gina sa kwan so ebo won abaso ye se omo ahwe mofra nanim ahu se your school for mkwada e behia se omo bewo won che no akere won de ne ne won so omo ko back akwa kire ade enti ye da wase na yenim se omo kanisa no na de to aso no say ni on be sinkonya ni aye negotiations no ama nyoma omo ehwehwe no wonsa aka enti ye de Ghana Education Service ye ne aban enyumaku aka ibom hwese negotiation be koso no ye be koso ara ene wo Adom TV Badwam kase na oguso ehwe ne ye de mokọ eyensan foforo mu na bobu ahemfie nene Wọ́n ababo ntin ne nsantwafo adi nkomo ama nam so nti ye de tu dwa kire mu amamra ne amane ahodo na wotwe wieye wo ye ntamu a esisuo se abofra kuma na wulomo no wawa no nya sa na tie mu nsam abnambra fi agyeman kọ ho etwaso kaji akwe
be mini money yo na ayem wedi egbo afi o het kese ne neke gbe he ne ebe ba gbe na okromo no eja ke gbaleba ya efomomi no ele ha efio gbeke ko ni eji gbeke sroto ye gbeke bi ye efe ate ni o kaji akelento neke gbe he je tomoni shi egbe he ni no aje neke kusu na shishi afi pa ni na ke gbe he ha la ke na okromo no be ne se ake jisani egbe he ake na yomo ayemo ede afi ya hale ni le eko na tuo he kusu bona afi ri neke ji mawo ne ya je ni money pe nini ne ta neke ni ne he sake efe yo follow yo ni lenu no ha neke egbe ne ebe ba ken no wonta oni wo gba mi ni anale gboburo mo sijenta ni gba mi na anale ake shi afi neke kusu ne ake ekelembe ba woye sami ni afi neke kusu ne ake afegblan ahale le gbomocho gboburo mo shimo afegblan aha jemawo no je helu mingblan Osofo ya washa road so rasen so boache de so abofo a ene 119 km road a efri brekum ko sampa wo bono mantem mu som sika $125 million no one more efri ase aye won hwe ni mo sa abosom ye dunu 9 na won mo wie Adom TV etwaso. Today, as we commence works on this much anticipated road project, we do not only pave the way for asphalt and concrete, but also for the dreams and aspirations of the good people of the Bono region. Enwachi ena jene hene nana baafo tutu asare enso editu dwase nani aso abana mo a watu yie pa nti ode aseda piesie ema mampani na nado dankwa kufu ado ena na ban se wonum atwa wan ni ade abehwe won eye akwan ya oyiye sanye be ya akwani abadie ebetini akoyi ama na manfo so babrekum wase ha engrobi wo ha ewi asibeto ho se wo mo kokro kase mu a nanka omunhu ko tarda nanso esan nana Adom any MP a owo brekum wase ha Kwa hine da sebra ku mo Japan so wadi yawo e won pipi aban mu pa se ne mpuntuo dodo no ano wama no abo kwawfo ensam na Adom TV edeba na mo ya fa mama ye eti no pare okomai yedi ya onhwe university a do program de besi sabi ama hanso o me kama ye de I you say a man be nya school papa bi akọ na ka say school ni ba yanso a nka bisi ka sabi a friend principal nka na asphalt say university no wa nka do program kwa ya friend principal can you say ka kwa na asphalt can I go back to my papa now ya so central for nka mo bi dance eti no kware abane ni okomai omo mi ya and which your champion ko boaten esan ka de to asese amrase bedwafo num ena wokwu nanso mpuntu e wasa wo munya no onsankan yo tumfo e bo na ewu hia no yo champion ka no ze wu hia ko hospital be nanso besi sabe na ba adanija denti nese banisa eti hospital no abano so mo be kan say e mo mabusumisia e dey make na ka primary school esa say if you do the look and go see agade abusumisia na e beti ba koy eti hospital ni here okomai pa tinana do na ban se dey da so be kai okomai e hwe no guso aye wokwawu na yedi Easter ni wieye sade kwawu Easter etie no yamane boni dwamna ebo aproko mu ne adwadefo adi nkomo wo mu a eka ho sa abrenso adi nkomo mo ni age wo ma kire ne ekoso afi Easter mu ani fi atwamu Adom TV etwasui Easter no ye sha se si yedi no nyene afi bia ye ba ye hu se de sifatie
Day one no, I say the Easter no. Na first no human traffic no more. A true bibi no. Na fe aye bibi different. Na for the pa. It's no human traffic no. Na so take Accra. It's no be obi obabi obeka say bia ama. Obu ofi Accra ba adwe wo de trimi say me ba dwenti ha. Ba dwenti ha be tranta be jimani. Ya ba Easter, ya ba Friday ne ba ya ba bibi e koso wano as you can see. Yes. Yeah, this year no. Me fidanso man. Ini mi nuanu mu nyina e fidanso man e ba e. Ebi so ye obofo. Yes, this ye fidanso e ba. Yeah. As you can see no, siga say on yeah boy no street na na la sawa. So o ba e ba ma obi. So who ya chilawa oda. Who ya chilawa. Obia be ma 2020 ya krabo ma ye doso. Kade ba ko. So wo shamia wari ko ni ba yes a ba da bontin. Oh, yeton chichi, yeton sausage, gizzard, chicken, goat in a cow. Price is normal. Sausage 10 cedi, chicken 15 cedi, aka 10 cedi. So said the era and parents so then in crop for be gumo ama be bia vantage point bia no who say about security no dey very solid come pa. Ahaya election headquarters Kokromoti power yede kwa amanyom semu Franka tuni de man DC amanyoko ya John Dramani Mahama na owojidie paasa ne said the economy ne yare abono mu odin no 24-hour economy no betimi aboasa ne yare ntam sokora ntine ya make say one council of members association of Ghana industries ho hia ya won mu di nkomo ahwe kwan ya umbefa so na sabotaye no wadu. Ladies and gentlemen and captains of industry, time is not on our side. The scale of the destruction of our economy is so colossal. We must more than double our efforts by working 24 hours round the clock in order to restore our country back to where it belongs. It is for this reason that my team and I are not resting at all. By getting ready to turn our situation around immediately, we are sworn into office on 7 January 2025 by the grace of God. Enwechi enenyumen editu dwa se wa ha ba kwa wo famu pa ne se enkane abo e wo soro de ma won yi pa enya asem ketua enumu ena ora John Dramani Mahama de atu dwa se the 24-hour economy cheche ne beboa se ne sa how no wonum ebetumi ateso. These challenges that constrain your current production capacities. The 24-hour economic policy will therefore help boost production for both domestic consumption and export, while creating jobs for our teeming youth. We must achieve increased production in order that we can take advantage of the ECOWAS trade liberalization scheme. Maminyina no sana Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pay mede asia sedane ya wodia emre no wadaje enkoba bia fei na de bonkrata beka yensa any online stories and yenso ye de bia de beta ato ye de bro nti mafide ne na ha ya ye kwaba ne ato so.